staviti poligon koji moram prijeći, jest prepreke, da vidim hoću uspjeti prijeći. Tako da vidimo se kad to postavim kebeba. Evo ga ljudi, postavio sam. Aha, ovo, kroz ovo ako uspiješ proći, svaka ti čast. A što sa ovim tu malim? To eksplodira. To je sve jako opasno, eksplodira za sekundu. I odnese nogu, bam. Znači da je prijeći. Da. Ajde, to isto ne smiješ dotaknuti, to je puno struje. Da. E sad tu moraš provući. Lako tebi ti smalen. Sad moraš cik-cak voda. To. E sad moraš skakutat po tome. Znači lijevo desno, lijevo desno. Bravo. Da, da. Lopta skakuć. Ja volim skakutati. Ajmo. Sad moraš na ove strunjače. Sad. Ko svigdje. Da. Sad moraš odabrat koje, one propadaju. Opet propade. Ajde, ajde. Ovaj vamo. Sad ajmo ovdje. Vidi, ali se on za ne kažem što. Ajde, više, pređi. Moće li odabrat pravi? Gore? Ne! Ama! Wasted. Ajde, završi više! Tu! Da! Sve! Da! Zezam se. Vidimo se u sljedećem videu. I čauc! Opet, ljudi moji, nisam završila video. Aha! Evo ga, napokon, sad tu! Ajde, više Ajde, završi više taj poligon, neću više nikad raditi. Poligone, ajde. I poginuo je opet, naravno. Evo ga, valjda će sad. Prošao je, ljudi. Prošao je. Evo ga opet na početku. Ne, ajde! Uspio je napokon!